Sengyu Lerim Sensi Nanken Sangmar Gasui Samdi Tang Tari Pyogyalo Nidong Gyada Sumchisogu Pendani Be Tsebani Shuchik Tang Chilu Nidong Chungni Dao Shibe Tse Chungni Sapubi Sengyu Lezen Gozu Shuguyin Nyendo Shuken Pemtsiriyin Pemi Dikzu Ki Chepsin Tang Zingyong Ledun Dupcho Tang Mikse Pionang Tate Zata Nedang Kor Gongzu Senshe Chedo Tarin Kasha Yangten Tsokana Pande Kalun Tiwacho Usho Ki Kasha Lenge Dan Lendo Shuga Dharam Sala Jashu Kasur Tang Rangwanche Dezengi Genzi Surba Tungji Suwa Nabache Ki Shungwe Lenzo Shik Nang Yubre Pemi Dikzu Nangsi Legune Kushef Steve Kelelea Chola Katin Jeten Shu Yubre Kushef Steve Choni Australia Yube The Charitable Foundation Shebe Rokto Ki Soso Tang Jinda Yang Yubre Goes like this. So just to make it convenient. Well, look, I'd just like to thank the Home Secretary for the gift. Certainly the plaques are beautiful, and I'll definitely put it up on the wall at home. Thank you. And we're looking forward to your once again meeting His Holiness in October. But this is just to make up for that. A tanker of water, lovely. which is signed by His Holiness. Oh, right. Okay, well, that's excellent then. Yeah. From all of us from the CTA. Yeah. Chilu Nidong Ane Tabar Sowadi Zenjo Pimi Shija Kagina Gende Sonamta Saju Daje Goju Sogyon Teshin Shingna Debzu Soge Sonam Leshi Tolaya Rongram Shige Chembu Nangta Nangmi Ibre Tarin Chidi Labasiri Tenden Sogana Nangsi Kalun Chota Tungje Leje Yone Kongla Pepsu Nenenta Roso Ne Rongui Nangwe Leshi Ka Ngode Dante Mudi Rongram Nangyong Yowe Bugi Shuebre. Well, it turned out to be more beautiful than we thought it would be. Thank you so much once again. And we wanted to do this this morning. It's not a very big thing, but it's an expression from our hearts to appreciate what you, your family, and your foundation have done for us Tibetans in exile. Have definitely touched and made a huge change in the lives of many of our Tibetans who deserve your help also, I think. So we wanted really to be here to say thank you to you. And also, we have a little change of guards around here. So we also wanted to be able to introduce ourselves to you. And while thanking you, to also request you to continue to support us, because we carry forward the same commitment that the earlier administration carried, because the problem of the Tibetan people continues to be the same, the needs continue to be the same. Roso china kaso darong sakulia mangpuchi pegyore yorde dari ngarang so mise di nang go de nenga zo de chik korang kuge chik thone ya beme gi chizo thole ya roba yachimbo nangi yobadi kendo yong go ya ne zu chik di komba shegore ani ne zawe dan de nga zu dan de chashi gan so shabadi ta me kasha ge siju shisong ge suju sonam devle ge ti leshi di pu da bo chi ro thoya ge don da le ya leshin go nyo bo re de yo re den zo le ya ga so re cha gen ta ngu ge gang ge ste de ge yo re an koran zawe chi ge dari ro chi zawe mi ben jo yo yong e yin de ba chi le ya dang pen le ya ro ba che ya dang chi den zu ri de dan da sui jung ge lam lu dang chi de zu tho le koran ge mi se ge chi dang na shu chen bu yo de ge chi je gan sa ba chi cha je de yo ba yin du daring ki chi ngarang su be mi gi shi ja kha na le ya ka sha su ji shi sung ge sonam be ge sui jung ge le shi de zu ri de pu ta bu chi ge yong ya gi che do ya koran daring de shu che ba shi sung de pe ba re de pe ba de na mang so ge chi
The Charitable Foundation shebe Roxo Teni Chuluni Don Chiglor Kushef Steve Chok Sanzu Nawashi Gimbata Soba Teni Australia Chijo Sumi Gerbe Rogram Pen Chishu Nankin Shikanyebre Taba Roxo Teni Gekab Myanmar Tan Cambodia Sher Timor Kenya Uganda Soso Treden Tan Shenyun Sunam Neshi Soke Tola Rogram Nangshi Memase Yagatan Pakistan Afghanistan Bangladesh Sri Lanka Chang Korea Soso Leshi Damin Tola Yang Rogram Nangyobredo Taring Pumi Kelepe Tangnan Shepshu Leshi Tan Leshi de Target Je Gonje Tan Deshin Leshi de Kandashi Yembatan Migu Je Barangoto Naibre. Leshi Dine Kasha Kapjushupe Kene Cheve Leshi Kaki Nangne Chik Chayubre. Leshi Genzi Kedo Lagi Leshi Ngoto Tan Tagi Nangdun Ka Deje Dida Naibre. And the Leshi the Keshumbu Kajin Rest Sevena. 먼저 단다 베베다지 컬러래 전주는 예배 지소다 쉬우지 카토르데요 봐. 또 도저체 가서 디나로 다지 신유 유인이 로브전 유인이 아니 지 뉴버 유인서 지야 루루지 지도니. 군소체다. 먼저 대 베미 딕수 이네다. 근데 신이야 칼리칼리다. 마왕발이야 슝데 매버 초복하시나래. 지 당라토네. 근데 지 차례나 토에기 랑가시 소리지. 수요토나 섬데 먼저 베전디. 내가 지단디 가서다 대배샤비나 단다 유디즈나라 가서 행한 든시에 아니 라운치 레고 망고 저러는 두ям도 레지ям도 마데니 아니 다시 컬러 고야 카르도 행아레레나 미 간데시고도 안 디시수 아니 지 컬러레 근데 당나기 다시 컬러를 꾸비아서네 만디 지 고급 수연이 안 든도 상황 맞지 쇼고나 맞지 컬러를 내게 가르카르레샤 두즈 가스 땅도 돈 상황 맞지 쇼고나 맞지 밥 안딩 가서 파다지 컬러 다리 타겟ing 가서 다 운전한 거래 디톤에 아니 세라나야리 Shifte Nizuka Shamki Tage Kajanane Situke Betuna Yamashu. Lingin is Ishimde Pugin Yinti Sangule Tende, Nabuzang to let him see what Toshe, Shamla Namshing on the Mizikange, Sangi Lot Suruna. Tendani de Sea Yistani, Chindashi de Sea Joksum, Resapasa, Rendo Dagar Loop, Jungju, Statue, Jane Yindir, Treasure Sang, Teindu, Hassel Chebata, Haganta, Ten Shengba, Zego Tsuge, Shingatadi, Ringo Lunda Zuba, Radu Chungmata. 로달론니르 군주 체바 상세 땡젤다 당마 동네 체규 강바 사갸다 강바 냠소 강바 내도 체바 긴장 사르와스마 제라 상와인데 제거 연장 님들 총기 능부 키기 두나 총례 리글 제반난 거 결대 님들 총례 결지 리 마체 간내 툭세 총기 남그 독답 도주 체고 도주니 최기 렉담 보디 남나 차르와탕 도제 추승도 나디 총루 룸가루 사제훈 파 대화라 사하 셰 강망도 강망도 인들의 최저 상향 로다 따당 로다 열남기 셰사키기 득배 로다 디니기 미처 인데 년바 인단이데 체니 삭숨 친다시데 체줍시 레사템바당 렌로 다가르 추드 중주 사주 제 인들의 체자상 대송장 하술당 그 괜찮 사바 큰바 내도 dum자 사도 쭈바 킨두 키사바 냐와 신내 체바 란내 슈와 총례릭 운주나와 상세 땡들 체바 마갸바 신년 체바 제라 상와인 연장 인들 부인 남고 켈웨 인들 투고 깨갈 동에당 투고 만자 칠라 통말 고된 체바 제라 년바 인들 전그 연장 인들 초절 상양 로다 치와탕 로다 파 남기 셰사키기 둑데 로다 디니기 니처 인들 년바인